Selesturaku yang mana engkau hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sininna papujie na punai pangallahu ta'ala. Panna sininna alange. Usabi majepu. Dek gaga puasa ngadina. Usabi tay majepu. Nabi Muhammad surona pangallahu ta'ala. Salawat nenia papa salamae datu toy na tarima sahabat-sahabatna bisa bolana nenia tau makacoy si bawa madeceng latu asar munri. Amin. Tau malak BA ia mana engkai hadiri. Pura ripaha madecenna na ia ayak mamulange boleh rionro malak BA ripa turung rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu surah Al-Alaq ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuanna baca ko Muhammad nasaba asanna pamu iya pancaje ni tawe peleri dara siteke baca ko Muhammad na iya pamu masara lebih iya pagurangengi asukuru kang nasaba kala pagurangengi anu tanasisange ripamulanna ya surah na perintayaki pangallahu ta'ala iya pancajangi rupa tawe sarekwam menginak baca. Na ia perintah pangallahu ta'ala na tamak baca ia naritu tamaruki. Jadi ia romaruki perintah na puange. Ia perintah na pangallahu ta'ala majello makadai. Nareko melok ki patanre, melok ki malabit, engkalalo ki pada mak guru. Iero pak disengenge kunai ake guna maraja. Ritau mapunaingi. Rerampe lelanena sedia hadisetna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai. Nareko matanya anak apona Adam, apatunya amalakna. Sengadina pole ritalue iana ritu pasideka malari padisenga make gunai nenia wija madecenge. Nulle si komiro wulle paletukang riolo ala bireta memuare dapat baraka pangallahu ta'ala laori tak maneng. Mohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.